aba kusibonsi n'abakenya bonsi mbasu tugetenga William Ruto nabagumukara momondo ne president yakoboka kabisa watali kondo asaba nanchi mugoso igoro ora momondo atematenge abato mutomo nene ende nene akoragira mono mangana mange ende ntanyaru kwana gase video matyanyo mindoro monare obere go kurukale no monenare kakwaka education kabisa kakutagura no choni bwale ngororo akatigia kabisa obuibi bwa matemu no monene olenge matyangi gakwimuka kagoso intiria gutagura na Al-Shabaab no monene olenge bado matyangi so ICT autorusi analoga to digital bado matyangi no monene olenge kolende tele ina kire video igo kera William Ruto aramete matyangi nera kanyoliva ka akamwerenele. First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Ujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii. Matenge kira mwerenele William Ruto teche dikutikira hapo. Naenda kama mental, naendelea roho momento. Sasa mimi nataka niwaambie nyinyi majamaa, si ndio? Punguzeni chakula kidogo na mutafute gym mwende mfanye exercise. Ene game ya politics lakini bina banenji katugo wana nige nteke moga matyangi tali kalibeje tali kikundi yeke kya Ruto yeke kyokora manage matyangi tayo era se video ndete kwera mangana makega ngote matyangi asingwanja ngusaba abantu bonse piparang na matyangi montegera kabisa okora moko no kora mana no kwerania okoyaya na kunde tembaire ga mbao kinga ningi kebanete ko babono lakini tara kora boigo onyena litu kitanganya kora chi video chiane irachinga kichago subscribe like and comment agarene renjira ko new support channel yane nda irachinga kichikuba inform na ki na launch what we call Mukwa Times production meaning inga oninga usodoli ground onye kubata matanga we to cover live ntevi mukwena mbanenera onye kubata nyangi etagituba covered ntevi so wancha kwago onye kubata moyigondo bwensi onde ondo ba media ntevi onye kwa I know mwana siasa organiti an establishment yago ya media ntevi ga to konya kabisa ku establish ka konya se campaign yago na ba mulengo ndo bwensi ola ntevi na to establish al media team bya muno sana na mbanenera ngakresimende teka chinde chonse wona tikangenderere endo kya mana ngilinga matyangi nabantu komanyanga eretali kiwange kyo kweranera ta basi kurana Ruto na amorama li etali riri kongpa sometimes ekero mondo kurama ogukira egero kana litara libye komayene to kumurama moiranirania mokuranira bona abarete mwabe kiwange kemo amaskania ali matyangi abwata ali aba munanchi bamwetenga no mchapakazi technocrat mundu mungaini tikanya maintain so gukira kera Ruto amuramira raisi igo ta basa kumwereneria yako gara matyangi akamwereneria nende morale erobukira nende iraneri matyangi wono rochina bako gendrege wiki yengiba inga western p igora ya matyangi buna koragira buna roma nene buna batu mutuo manene hapana oitali matyangi egento kyakabere neke plan ya Ruto no gosali matyangi rieta tali komoro sebe mwana siasa ebintali kukwana sama tusi ali nebikongo okutali kubanga mangana mayas matyangi okunogo sali matyangi dieta bano matyangi to basa kwana na room ebintu nebinyo kwano lyoka yore yawo tigapi kwa siasa ya Ruto akwira asamanyete yakana mete yende tawo kunyara aya kamutulya ukora mujia aya mubulia mangana a state house yakora 17 billion ni mbantu kibako barororo abana mbalinga banyori rororo irororo raisi iko mokobera maswali ai kabisa bana njindu metengi togotegera ningi kiamana kaba kabisa bona kaya ku report matyangi kabisa kore linje negwete bya na itakora matyangi akirete Ruto kumuramu kora maguka akogera ngonyo gusikwa sokora moyonde musacha ki onya gusikwa asokora moyonde tatobora ni galero nga kwimukire bomba delingana likongo gote yomuntu okuno gusikwa osino korogana lichara ikobo nonde tayo bone to kuva president gasokora monde iko matyangi to basukirana na bantu nabo apana abeke binde bikando no bad reputation wento kukacha kulinda kabisa
reputation yokore gasi ngiya kuba omonto wa maskani a technocrat omonto maete fune system yokore gasi tubase kwirana obe kuba mwanasiasa wa kawaida ukoramute kende yonsi ndiraneri lakini bono rindi ndo tupate niki kukira guka ngo isaini na vero ngokora video ga ngo batebinga Matiang'i rosie team ngote abantu nga Matiang'i tigamanye nga arosie team ye vijana bya ku mukambainari mwaka necheche kera Matiang'i ari korama mwaro chunde mwense akometete ondi tarengo bone team ya Matiang'i nento kobo ere supported kabisa kero mondame to ni kijana kia Matiang'i ando na ometo ba support Gachagua ntunyo ara abantu serious ba support Matiang'i abuna baba ando ando kurane na Ruto kwana ba mwerenere Matiang'i ru maintain his lane a focus on the presidency a focus ko nyole support ya abantu Ruto era focus kumurama igora isi a team get to counter Ruto because siasa aroko kira korogu Matiang'i kira team tinga no ro mweli pakka nera ta bukend ata Matiang'i no mono chimba tabu ata kuragira mono nera to tabi inkiara etaiga ejimu kie monta kandole mutinyo yo moba bunari akare ke maine pitwenzi bingora tuli Ruto taicho twenzi pintoroche so ntuka ni dia bantu bako counter bako te William Ruto igana straight head on iko Matiang'i bano rosie team yako ya kisiasa of very good orators bako kwana kabisa onye sifuna muleta yange kabisa ukwana kabisa wale mungwano lia mangana ya nabana toko omo choka oyo maso oyo akakasa agake akarosia kaka totu derechese iko kakararo ndikuchukukira bali ne bahati sana mukwata msintali siasa yenso ese platform mbwatali ikono ngote babantu itoko mochoka bune bana toko lakini bono Matiang'i njevono ndega ewa digia bangona ba ground kabisa ba gutenna batebi William Ruto head on tubase kukira ukireyo lakini yaya siye kira sole silence is golden speech is silver na bo na sense yes we agree lakini togo ikera damage togo nyangoros damage ndo kira rosi no gukira bando barana kike mungwano yara nakate nesigete kyakogera mumanye tinga gusiga na Kenya yita bantu mbaro baikaranza bapime ibintu from that perspective barango kubievu yaga ndete mweboliga Matiang'i kwa tali kondo riata Ruto mbia muno sana soko ndama asinge njuba tabana no mukungu kabisa onyo metene na ne president ndio korama airama gugukora okire na kirutale kwewa alafu rage andro ko inject chipesa chibire kuchia corruption iri kuchia extra funds kanzi ni government arese kabisa mndu nivyo koleka nabo Matiang'i ari kubwa atambe kwiranira ni kulia ngoko konya wano mwaka chingo binga Matiang'i rero mwenene apana Matiang'i mbira abantu kwiranira kitali ebya matusi mbira abantu kwiranira kitali bire ebya matusi so abantu baye simuli mu bwatugutu Matiang'i nyokole video yane ngwande tinga ngorole my videos iga aronte kerere mu baskirane ni mungwanole mubeke kando asirengeri byao focus on Kenyans and issues simple as that mbia mno sana sokore chinga kichino kora video chianega ansa mun support asamu kwa Times Productions mbia mno sana.